Football Titi par zanga som palina ngai thavele don ta ila Liverpool a akal nuwa Barcelona a hlotling zui tak Luis Suarez hian Real Madrid in lak lu tuma andor thu ti hian asoya kumsang ni som pali FIFA World Cup khel ma khan Real Madrid in min lak lu tumin ma an la a engkim kha transfer puitlin theina tura kong dika kalin anni khan Karim Benzema kha Arsenal a shala keimin lak lu antum Benzema an shaldan tura khan ruaman na an siam felman vek nge a tichuan FIFA World Cup khel hun kan tonga Barcelona an lo lang zui tichuan Barcelona pan ka thlang ta zoka FIFA World Cup laya mi ka se awang khan Real Madrid kha chuan min duna tinhia min chuti lai tak chuan Barcelona khan min duna antilian zual ve thunga remchan na an mangtang kai hle atoba du thlantur pahni kaneya Barcelona ka thlang ta nge ya achan pakhat chu Barca ta na khel kha ka chak thin ka suang tuana omve thin ani wangani ati Luis Suarez khan kumsang ni som pakhata Ajax atangin Liverpool zoma red cha khan athat turu zia khovelin asha chiang man le tichuan kumsang ni som palia Barcelona in an laluta a kumsang ni som ni thleng Catalan club a hian khelin a careera club pakhata na match a khel tam na ber awang lai hun tha a man tam na ber chu Barcelona hi anita a match zanhi somret pathum khelin goal za somkwa panga akhunga assist za som pathuma nei tel boka match zanhi somret pathuma goal contribution zathum pariat loi nein match a khel zat aya tam dai goal contribution aneya no moi choi thei angte a choi kim man vek boka khovelin a thai ngil to lo tur Messi Suarez Neymar in kop MSN football khovela Tlarma player pathum in kopro pui bera mitam takin an soita khi kan hmu thei pha ta bokani annuwa Atletico Madrid le anram Uruguay club national tante Brazil club Grêmio tante a khel leya tuna ero Barcelona a achian pa akom ngai Messi kianga Inter Miami tan a khel mek ani Real Madrid manager Carlo Ancelotti hian La Liga thunei tu te anor na ta hle Madrid club ro pui hian game an khel kar laka darkar atlatlem thin lutuk an chaw reilo thei lutuk chu ngai thiam lovin La Liga ho tu te hne siam rem andila ma se tun thlengin an la hlotling lawani hemi chungchanga hian Ancelotti hian thurum tak chak chuak ta in tun rum hi darkar somsari pahni chawtling lawa game kan khel le hnung ber ani to ang hetianga hun in nai lutuka min kheltir le an tum chuan kanin lan to lowang La Liga ho tu te hne siam rem kandila ma se engma athleng zui lo atiani Real Madrid hian kum ina February ni somni khan Champions League match an khela ni somni pathuma La Liga match an khel le ngala ni somni pasaria Copa del Rey an khel zui le anu zela po an match khel ain nai thin leya March ni khada La Liga match khelin ninga a Champions League match an khel leya ni kwa La Liga match an khel leya ni som pathuma Champions League match an khel zui le ni som panga a La Liga match an khel le boka Real Madrid hian February ni som nia tang khan match an khel kara ni thum aya rei chol an nei mi alawa an rim hle tunin rin ni zana Villarreal an hne nu khan Mbappe le Bellingham te phei chu an chaw tong khong ni hialin report ania Champions League Atletico Madrid laka game taf z khelin minute som kwa baka extra time minute som thuman khel tela chumi nuwa Villarreal laka comeback ngain anom zuya Real Madrid player te an ha hle hetiang taka an ha tak hnap na chan pakhat chu an fixer in nai lutuk thin hi ania La Liga ho tu tela chuan an siam ram sak du der mai si lova Real Madrid lam hian tor zel bik tum to lovin hetiang ang thil hi athleng le ani chuan kanin lan to lowang ti hialin team manager kaltlangin an ngaidan an soi chuak ta ani match khel tur nai vai te a nei tam lutuk chu player in liam ti zual tu result ti chatu ani thei thina team tan ngai mo lo chi po ani lo hrim hei wang hian Real Madrid point darkar somsari pahni tal chol kan nei ani lo chuan kanin lan to lowang an ti ta mia maya ngai ven le soizui po a hlo hle in khel result le abe bom te league table chungchang te champion lo chungchang te soizui ve le don ta ila France League Sangber League 1 rohmana omsa angin khelchun zom zelania heta hian champion lai le season kalmek te bulang ma hroi tu PSG in an mikwal Marcel gol thum gol khatin an neya goal li luna match hian PSG tan
Usman Dembele le Nuno Mendes ten first half a goal khungin sinhi fain man ruaya second half minute somnga pakhana Marcel tan Amin Guri chuan an sepur su then ma sela minute somsari parungna Marcel player Paul Lirola chuan an lama tilut pala goal danglu beltalovin PSG hen goal thum goal khatin Marcel hian nea point thum an lo chuak ta ani Ligue 1 a hian team sompariat anin ela hei wang hian team tinin match somthum pali theu an khel do na hetiang ani awang hian team sompariat zinga table mong lama om team pani Saint Etienne le Montpellier ti lo chuan match khelma bak hi pariat theu chau an nei to ani PSG hen khalsomni paruka tum somni pakhat chakin draw tumnga an neya latlomia lo chungin table ma an hruaya point somruk pariat an nei an mani neighbor tu Marcel an hele taxi awang hian ti hian league table a PSG hian point som pakwa lain ma an hruai falta a an khelma bak match ria ta tangin point som ni pali lo chhuat thei alania point som pakwa an san fal to wang hian PSG hi match day somthum an thlen main champion man ngei tura ngai an nia chiar kop danin la champion che lo ma sela champion chiang to tluka khovel chuan anga yani Ligue 1 atang hian tebula pakhanna tanga pathumna te hian season thara Champions League an khel thei do na tebula palina hian Champions League khel thei turin qualifying round atangin an khelanga tebula pangana hian Europa League group stage atangin an khel thei do na tebula parukna hian Europa Conference League qualifying round atangin an khel thei don bok ani Ligue 1 a hian team sompare chap anin elawangin direct a relegator team hi pahnih chawan oma table mong lam pahnia omte an relegator na tundin huna chuan Saint Etienne le Montpellier te hi relegator an ni tina ani amai ro chu match kheltur la oma wangin an ni po hi la him thei an nia tuna an table din huna tang chuan Saint Etienne le Montpellier te hi direct a relegator din huna ding te an nia hei baga hian table a among atanga chiara pathumna table a som parukna chumi team chu direct a relegate lovin relegation playoff khel thei turan nia division niam zo club nen anin machonanga chuta achak zok chu League 1 khel chhun zom thei turan nianga atlom zoka antanga ni ero chuan an relegate ve thung don ani chu wangin League 1 a hian tuna an kalphung anga chuan team sompare ta tang hian team pathum tla thei an nia team pahni chau tla thei an ni boka chu tebula somparukna hian ashil thui ta berani Germania Football League Sangbar Bundesliga po rohmanna omsangin khelchhun zom zelania champion la Leverkusen in Stuttgart khelmuala harsa takin point thuman hlo chuaka goal sariluna mecha hian muane tu Stuttgart hian Ermedin Demirovic mangi minisom palina man hruaya minisom li parian na Nick Utemet chuan khungbelin Stuttgart hian sini fai ma an hruai nuwa Leverkusen hian minisom nga parungna Jeremy Frimpong mangin an sipuran su then ma se minisom ruk panina Leverkusen player Granit Xhaka chuan an lama tilut palin on goal aneya Stuttgart in goal thum goal khatin goal ni margin bokin ma an hruai non le heminu hian Leverkusen in an sipur su tomin an norna leya minisom ruk pasarina an defender hingkapi mangin an sipuran su thena heminu hian goal danglu bellok lo ma sela hun to ma the minisom red pariat na Angelo Stiller Stuttgart player chuan an lama tilut palin Leverkusen in an sipuran su zo theipa in khelboro ka tang zual zela additional time minisom ko palina Patrick Schick Leverkusen tan khungbel zuin goal dang ero alu bel talawa Leverkusen hian anufol masazok an ni chungin goalie goal thumin Stuttgart hian le thala ropui taka chakin point thum an lo chuakani German club langsar dang Borussia Dortmund ero tlomin RB Leipzig in sini final neya he matcha hian mual nei tu Leipzig tan minisom pariana Xavi Simons goal masroi khungin Lois Openda cho minisom li pariana akhung bel boka RB Leipzig hian goal chu lovin sini fine Borussia Dortmund hian neya point thum an lo chuakani Bundesliga te bula ma hruaitu Bayern Munich ero chasualin Union Berlin khelmuala an chak zolova goal khatve ve khungin team pani thei anin ne to he matcha hian first half a goal lut lova in khel thunun tu zok Bayern Munich po hian hun tha an nei te an chortang kai theilok lo minisom sari pangana Leroy Sané mangin goal an khung shama he minu minisom red pathumna Union Berlin hian Benedict Hollerbach mangin an sut ve lea goal dang lu belta lovin Bayern Munich in khel thunun chungin goal khat ve khungin Union Berlin hi anin ne tok puya point khat an lo chuakta ane ti hian Bundesliga te bula Bayern Munich in khel somni paruka point somruk pahni nein point rukin ma hruai chhun zoma pahnina Leverkusen in point somnga paruk nein pathumna Mainz le palina Frankfurt 10 point somli panga ve an nei bokani
Bundesliga po hian Ligue 1 ang thawin team som pariat anin ela hei wang hian team tinin khel somthum pali theu an khel dona tuna hian Bundesliga team in el som pariat te hian an vain match khel ma bak hi match ria theu chau an nei to ani hei wang hian team tinin poi somni pali lo chhuat thei an la neya chuting kara chon bayan hian point rukin ma an hruaya an la champion chiang lo na in an ma hruaina hi a tha thokhat leya champion tura ngai po an nia ma se an che swal le ni chwal Leverkusen tan hian le thal theina kong ain hong zau don ani chu wangin Bayern Munich tan tha thla ala thiang lova point somni pali la om theya point rukin ma hroi ma sela champion ngei turin tha thla lova an tan mar atul don ani Bundesliga atang hian te bula pakhat na tanga palina te hian season thara Champions League an khel thei dona te bula panga na in Europa League group stage atangin an khelanga te bula paruk na hian Europa League qualifying round atangin an khel thei don bok hei baka hian Ligue 1 ang thawin Bundesliga team sompare atang hian team pahnih hi direct relegate ran nia te bulmonga om team pahnih te an relegate ang tin te bula somparuk na hi relegation playoff khel turan nia Bundesliga hnuai che division khela chuta che tha team nen chon playoff an khelanga achak zok in Bundesliga an khelanga atlom zok ero in division niam zok an khel don ani chu wangin te bula som paruk na hi Bundesliga atanga team pathum relegate emo team pahnih chau relegate emo ril tu tur an ne Italia Football League sang Serie A po khalchun zom ni in AC Milan in an mi khwal komo gol hingkol khatin an neya heme chai hian mi khwal team komo hian mini samthum pathum na Lucas da kunha mangin ma hroi ma sela second half Milan hian le thalin mini somnga pathumna Christian Pulisic sakhung le mini somsari pangana das midfielder gol khung thei tak Tijani Reinders te gol khung mangin AC Milan hian gol hingkol khatin komo hi an le thal ani heme chai hian English midfielder tlaniam ma tak Tottenham tan te po lo khel to Dele Alli chu komo hian mini somriat pakhanna an lu tira hun top lama lu ni ma sela mini somkwa pakhatna Dele Alli hi red card manga no chua ane match referee in red card a phorma hian an king pui AC Milan player Kyle Walker chuan red card em phorlo turin match referee ngen ma sela referee hian red card hi a phor tlang ta thawa Dele Alli hun rei tak professional huanga kan hmu to lo hi professional huanga khelmola ainlan le masak bera red card choin no chua atang ta ane Dele Alli hian professional match hi kumni borvel zet a khel lo man hiala chutiang khop chuan tlaniam man ma sela komo hian beisina sang tak nen lain ama Dele Alli po hian komo a hian intuai thar thei ain beisei hleya bulatan dan ero adu om talo hle Serie A season mang thatak Napoli an chak zo lova Venezia khelmola lenglutin team pahnih te hian goal an khung thei lova goal khung lovin anin hne to kani he match hian Napoli hian ball chang tam zokin goal sat po tum som panga nein tum sari goal zone a pet bok ma sela Venezia goalkeeper an pal tlang thei lova Napoli hi point khata an lung oi atul Fiorentina in Turin club ro pui Juventus sithum finance of thunga Fiorentina tan hian Robin Gosens so mini som pangana ma hroina goal khungin mini som pre na Rolando Mandragora chuan Fiorentina tan khung bela first half a goal lang lu bel lovin second half mini som nga pathumna Albert Gomanson chuan khung belin Fiorentina hian sithum fain Juventus hian neya point thum harsalo takin an hlo chhuak ani Serie A champion lai Inter Milan in khwalmola Atalanta semi final neya he match hian first half a goal lu lo ma sela second half a goal ni lu tin red card pahnih phorani boka mini somnga palina Inter tan Carlos Augusto chuan goal hmhroi khungin mini somriat pasarina Lautaro Martinez chuan khung bel boka he match hian mini somriat pakhatna Atalanta hi sikhat faya nufual zok an ni lain an player poimo Ederson red card manga no chuanin Atalanta hian mini somriat pahnina tangin player tlem zokin an khela goal khat an chua bel tabok Inter Milan po hian red card choin additional time mini somkwa pangana a an defender poimo Alessandro Bastoni chuan red card a choya team pahnih te hian red card pakhat ve choin hetiang kara hian sini fain Inter Milan hian chaka point thum an hlo chuak ti hian Serie A Inter Milan hian khel somni pakwa point somruk pali nein tun match day a che sual Napoli laka point thumin man hruaita a Napoli hian point khachawan hlo chhuata ka wang khan point somruk pakhat nein Inter Milan hi point thumin an phak lo ta ani pathumna Atalanta in point somnga pariat nein palina Bologna in point somnga pathum pangana Juventus in point somnga pahnih paruna Lazio in point somnga pakhat an neya abak team dang point somnga nei tling an la om lo thung Serie A hian team somni anin ela te bula pakhanna tanga palina hian
season thara Champions League an khel thei dona te bula pangana in Europa League group stage atangin an khelanga te bula parungna in Europa Conference League qualifying round atangin an khelang Serie A hian team somni anin ela team pathum hi direct a relegator an nia chu wangin te bula som pariat na som pakona le somni na te bul mong lama om team pathum te hi an relegate don ane Serie A season kalmeka hian Atalanta player Matteo Retegui hian gol khung tam berin gol somni pahnia khung tling towa ama neighbor tu moiskin a in gol sari in a khung tam zoka Matteo Retegui Italian forward hian Serie A top scorer choi moina adon arin om ta hle assist lama hian Arsenal dulo Lazio tana tangkai ta Nuno Tavares le Chelsea dulo Napoli tana tholok tak Romelu Lukaku te hian assist an nei tam bera tumriat veve assist an neya team tan an tholok hle Serie A hian team somni anin elawangin team tin hian khel somthum pariat theu an khel dona chu wangin tuna hian team in el somni te hian khel mabak hi match kwa theu chau an nei towa point somni pasari theu lo chhuat thei an la nei ani champion tura in umna bowraka hian Inter Milan chan hi thari ma sela an chan a that dan hi ala him tok lova point thum chawa ma hroi an nia wangin Serie A hian champion base na nei team te base na ala sang leya Inter Milan Napoli le Atalanta te hi champion base ya in umna zuala ngai an ni mek Spain football league sangbar La Liga champion lai Real Madrid chuan Kylian Mbappe gol ni khung mangin Villarreal gol ni gol khatin an le thala he match a hian mol nei tu Villarreal hian Ministarina Juan Foyt mangin man ruaya Real Madrid hian Minisom pasarina Mbappe mangin an suta Minisom ni pathumna Mbappe bokin khung belin he minu hian gol danga lu bel talova Real Madrid hian gol chua bel teu thin view ma sela an gol ke party bot kor tu a che thada wangin gol ni an khung mang hian point thuman lo chuak theya he match a hian mol nei tu Villarreal hian gol satum som ni pathum te meu na yin tum som gol zona an pe da tum kha chawan pet gola Real Madrid hian gol sat hi tum kwa chau na yin tum nga chau gol zona akal bokani La Liga season kalmeka champion tuma in El Zingami Atletico Madrid le Barcelona te in match honin gol ruk aluta in khel munam le tang taka hian Minisom li pangana Atletico Madrid hian Julian Alvarez mangin man ruaya Minisom sarina Alexander Sorlo chon Atletico Madrid tan khung belin Madrid club hian sin hi fine man ruai ma se Barcelona anjam lova chakngei tumin Atletico Madrid hi an nor chun zom Minisom sari panina Robert Lewandowski chon an se pursu thenin Spanish forward Ferran Torres san Minisom sari pariat na akhung bel boka Barcelona hian Minisom riat an kheltlin main an se puran su zo man der heminu hian goldang lu bel loklo ma sela additional time ma Barcelona hian gol nin khung bela Minisom ko panina Lamine Yamal chuan gol khungin ati ma hruai puya Minisom ko pariana Ferran Torres an khung bel vele bokin Barcelona hian sinhi faya an nufual nuwa goli gol nin mual nei tu Atletico Madrid hian le thala point thum lutak lo chuakin champion tuma an el puijing ami Atletico Madrid laka hian hena an changani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona in khel somni pasaria point somruk na yin panina Real Madrid hian khel somni pareda point somruk vekan neya pathumna Atletico Madrid omin khel somni pareda point somnga paruk an nei thung Barcelona hian Real Madrid le Atletico Madrid te aya khel khata an khel tle mawangin he hian mangtang kai theini chon point thumin man roi theidona ma se chu ero malam huna thil thleng turani awangin andin mun tur hi ala chiang bik lawani tundin huna hian te bula pakhatna le pani na te an point nei ain zata pathumna hian point li chawin an phak lova palina Athletic Club hian point riatin an phak lo mek boka Athletic Club hian point samnga pani an nei ani ma se te bula palina hi chu champion turarin kai jinga an tel to lova Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid te hi champion turarin kai berte jingami ani chunjom ta zela abikin Barcelona le Real Madrid te hi atop thlenga in thei tura ngai anni le zualta ani La Liga hian team in el hi somni an oma te bula pakhatna tanga palina hian season thara Champions League an khel theidona te bula pangana hian Europa League group stage atangin an khelanga te bula parungna hian Europa Conference League qualifier round atangin an khel don bok relegator hi team pathum an oma te bulmong lama om team pathum te hi direct relegator anne La Liga season kalmeka hian top scorer ni mek hi Robert Lewandowski ni in gol somni pahnia khung towa ama neighbor tu chu Kylian Mbappe ni in gol somni akhung towa gol som panga le gol som pathum khung ten an dot bokani Kylian Mbappe big hian Real Madrid a season khatna amang meka
ahon tirlama in siam rem hlei thei lovin gol khung hlei thei lo ma sela tun haya ero Real Madrid gol khung kholber anita a ani hian La Liga hian match somni paruka gol somni khungin assist rum thuma nei tela Champions League match som pasaria gol sari khungin assist rum khada neya Copa del Rey match ni khelin Super Copa match nia khela UEFA Super Cup match khata khel boka Real Madrid tan hian in elna a khel zong zong in elna chinga hian match a khel tamemo a khel tlememo gol khung kim vek to ani heiwang hian season kalmeka Real Madrid tan Mbappe hian match somli pathuma gol somthuma khunga assist tumli nein match somli pathuma goal contribution somthum pali aneya PSG ang em chuan a goal contribution hi la sang tok lo ma sela Real Madrid tan hian season amang chelem lovani La Liga season kalmeka hian assist nei tamber hi Lamine Yamal kum som pasari mi hian niya ani hian assist som pakhat anei tling der to assist tum som nei tling player danganom lova Lamine Yamal hian assist nei tamlama hian ama nei ber tu a in tum thumin anei tam zoka ma ashwai me kani Yamal hian La Liga season kalmeka match somni palia khela goal rukhungin assist som pakhata neya match somni palia goal contribution som pasari anei tling der to kum som pasari mi chau alani ti ngai tu ta ila hetiang record anei hi turu takani ani hian Champions League te Copa del Rey te Super Copa in elna te Barcelona tan hian season kalmeka in elna chilia khela henga te hian goal khung kim vek to boka avain match somthum paria season kalmeka Barca tana khel towa goal som pathum khungin assist som pasaria neya match somthum paria tatang hian goal contribution hi somthum anei tling der to ane English Premier League team somni in elna matchday somni pakwana khelani boka heta hian Everton le an mikhwal West Ham te goal khalve ve khungai ne tokin mikhwal team West Ham hian minisam ruk pasarina Thomas Soucek mangin man ruaya additional time minisam kwa pakhana Jack O'Brien mangin Everton hian an shoot shama goal khalve ve khungin anin ne toka point khalve ve an hlo chuak ta ani season mang thalo relegate tura ngai Southampton po an mikhwal Wolverhampton laka tlom ve lein Wolverhampton tan hian minisom pakwana Jordan Strand Larsen chon gol maroi khunga minisom li pasarina Larsen bokhian khung belin Wolverhampton hian sini fai ma an roi nuwa minisom sari pangana golan chua Southampton tan Paul Anwa chu chon golan nei chun hi khungin gol dang alu bel tak lawa wangin mo nei tu Southampton hian tloma Wolverhampton hian gol ning gol khata chakin point thum an hlo chua kani beise phakba ka season mangtha Nottingham Forest hin Kai thar team Ipswich Town khelmola goli gol nia chakin point thum an hlo chuaka Nottingham hian minisam thum pangana Nikola Milenkovic mangin man ruaya minisam thum pasarina le minisam li pakhana Anthony Elanga cho Nottingham tan khung belin Nottingham Forest sen sithum fai man ruai lain Ipswich hian minisam ret panina Jens Kajaste mangin ansipuran su thena beise nei sangjui ma sela Nottingham Forest boki minisam ret pasarina Jota Silva mangin an golina an khunga heminu additional time minisam kwa pathumna Ipswich hian George Hurst mangin an gol nina an khunga goldang lu bel talavin Nottingham Forest hian Harsalatuk lovin goli gol nia chakin point thum an hlo chuakani season mang thatak dang Bournemouth chu an mikhwa Brentford laka an tlom thunga he match hian minisam pasarina Bournemouth in gol nein gol khung tu ero Brentford player Vitaly Janel tania an lama atilut pal Bournemouth hian on goal mangin ma roi ma sama sela minisam thumna Brentford hian Wiza mangin an sipuran suta second half minisam sari pakhana Christian Norgard chuan khung belin Brentford hian golan chuang ma sak nuwa gol ni gol khatin Bournemouth hian le thala point thum an hlo chuak ta ani London club panin machona Fulham in an mikhwal Tottenham sini final neya gol ni te hi second half alu niin Fulham tan gol masruai Rodrigo Muniz chuan minisam sari pariat na akhunga minisam ret pariana Ryan Sessegnon non chon khung belin Tottenham player lui hian a club lui laka hian Fulham gol ni na hi khunga sini fain Fulham hi an chak zui ta ani English Premier League champion lai Manchester City an chak zawlo le peka an mikhwal Brighton nen gol ni ve khungin anin ne tok in khelmunam taka hian minisom pakhanna Erling Haaland an penalty atangin City ma roi puya minisom ni pakhana Parvis Estupinan chon Brighton tan sut ve lein minisam thum pakwana City hian an player thar Omar Marmoush mangin ma an roi ve le ma se minisam li pariat na on goal omin City defender thar Abdu Kokir Khosanov chon an lama tilut pala heminu hian goldang lu bel talovin
Manchester City le an mi khwal Brighton te hi goal ni ve ve khungin anin ne to ka ni he matcha hian City hian hun tha dang an hla boka hei baka hian Brighton hian hun tha an hla tam hle bok goal khung ngei na tur nia langa Brighton hian goal an khung bel thei tak lo wangin point khata team pani te hi an lung oi ve ve atul ta ani Erling Haaland hian goal la khung le ta ka wangin ani hian City tan match za somthum pasaria tangin goal za som pakua akhung tling ta a English Premier League B ka Erling Haaland hian match som kwa pali khelin goal contribution goal khung le assist anei bel khom hi za atlin ta chi ani hei wang hian Erling Haaland hian record thar siamin English Premier League ka goal contribution za anei tura match mamo tlem ber record thar siama ama a record chel tu chu Alan Shearer niin ani khan match za goal contribution za aneya hunenge mo chen record chel ma sela Erling Haaland hian akhum ta ane Haaland hian kumsan ni somni pani ni puilai khan pan makta doi somnga pakhat point panin Borussia Dortmund atangin Manchester City hi azoma City azom nuwa record asiam chhauta nual maya tungtuma a record po hi chuanom taknin striker thaber ber English Premier League kan mu to te poina anti theilo aron ti theita Erling Haaland hian melung thar phunin aming a choi sang le ta ane English Premier League ka hian goal contribution za nei ting tura match mamo tlem zual ta chu thlalaga kan mu ang te hian nia Erling Haaland hian mamo tlem berin match samko pali chawa manga Alan Shearer rin totin match za chawa manga Eric Cantona le Mohamed Salah te hian match za som paru ve ve mangin Sergio Aguero khan match za som pariata manga Thierry Henry an match za som ni pakhat mangin Hasselbank Chelsea forward thin khan match za som ni pania manga Les Ferdinand khan match za somni paruk mangin Andrew Gollan match za somni pasari Matthew Letizia he match za somni pariat Harry Kane point match za somni pariat amangani hei baka hian tuna kan mu hi English Premier League chanchina player in goal contribution za goal khung le assist bel khom za an nei tlin tuma an goal khung za le assist an nei zat hemi konga ti thazualte an nia Thierry Henry hian goal contribution za anei tum khan goal somsari pakhat le assist somni pakua aneya Sergio Aguero hian goal somsari pasari le assist somni pathum nein Salah hian goal somsari pathum le assist somni pasari aneya Matthew Letizia hian goal somruk pahni le assist somthum pariat nein Les Ferdinand khan goal somsari pasari aneya assist somni pathum aneya Hasselbank khan goal somsari le assist somthum Harry Kane in goal somriat pasari le assist som pathum Erling Haaland hian goal somriat pali le assist som paruk Eric Cantona khan goal somnga pariat le assist somli pahni Andrew Gollan goal somsari pahni le assist somni pariat Alan Shearer hian goal somsari pakwa le assist somni pakhata neya goal contribution za nei tlin tuma assist telmi lo goal khung tam ber chu Harry Kane ni in goal somriat pasaria khunga goal contribution za nei tlin tuma assist nei tam berero Eric Cantona khani in assist somli pahni lai anei tlingani Erling Haaland big hian English Premier League ka goal contribution za neya melunga phun na konga hian anma chon team angam zual ta chu heng te hian nia Manchester United le West Ham hi angam bera Manchester United laka hian goal rukhungin assist thuma neya goal contribution pakwa neya West Ham laka hian assist nei lo ma sela goal kwa lai akhung tling boka Manchester United le West Ham te hi goal contribution pakwa ve ve aneina om chhun te an ni mek Wolverhampton laka hian goal riat khungin Crystal Palace laka goal ruka khunga Fulham le Brighton laka goal nga ve ve khungin assist khat ve ve neya Chelsea le Arsenal laka goali ve ve khungin assist ni ve ve neya Nottingham Forest laka goal nga khungin assist khata nei boka Tottenham laka goali khungin assist khat anei tel boka heng club te hi Erling Haaland hian angam zualte goal contribution anei tam zual na club te anne Leicester City khelmola Manchester United sithum final chak boka he matcha hian United hian Rasmus Haaland mangi minisomni parena man ruaya first half goldang lubel lo ma sela second half minisomruk pasarina Alejandro Garnacho chuan United ta na khungbela minisom kwana tun haya player form Bruno Fernandes United captain chun khungbelin Manchester United hian harsalo takin Leicester City khelmola point thum an hlo chuaka sithum fain an chakani he matcha goal ma hroi khungtu Rasmus Haaland hian nikum sanhe somni pali December thachongmalama Victoria Pleasant laka goal khungnu khan United tan in alna sanga goal khungle tamia lawa match somni pakhat chung goal khung lawa aum nuwa
Leicester City laka hian akhung vele ta chau ani English Premier League matchday somni pakwana in khel ngai ven lo bera Arsenal in anmi khwal Chelsea sikhat final ne golom chhun hi Mikel Merino Spanish player ina mini somni na akhung ania Arsenal hian hun thadang in siam zui bok ma sela goal dangan nei bel theilova Chelsea po hian goal satum riat an ne tangin tum ni goal zone pet ma sela goal nei lovin Arsenal laka hian an pluana he match hian Chelsea hian ball changtam zokin pass accuracy rate po an nei sang zoka ma se goal ma Arsenal hi hlawam zok niin goal khatluna match hian mual nei tu Gunners hi sikhat fain an chak zui ta ani ti hian English Premier League season kalmeka team in el somni ten match somni pakwa theu an khel tling ta a match khel ma bak hi tum kwa theu an nei boka point somni pasari theu lo chwa thei an la nei ani heta hian Liverpool in point som sari nein point som panin man roi meka Arsenal hian point som nga pariat nein Liverpool hi le thal thei turin be seina la nei ma sela ankar azaw deuh to awangin Arsenal tan tan mar zual angai don leya Liverpool cheswala ani ngat thui ta le bok Nottingham Forest pathumna hian point som nga pali nein palina Chelsea in point som li pakwan neya pangana Manchester City in point som li pariat an nei bokani English Premier League a hian team som ni anin ela te bula pakhatna tanga palina te hian season thara Champions League an khel thei dona te bula pangana in Europa League group stage atangin an khel dona te bula paruna le pasarina te hian ashanin European quota an nei lem lova cup competition a anin ngatani Europa League quota dang hi FA Cup champion in an chang dona Carabao Cup champion in Europa Conference League quota an chang don boka Carabao Cup a Newcastle an champion awangin tuna te bula paruna om Newcastle hi te bula somna hnuai lama dei po omma sela season thara Europa Conference League an khel don ti achianga European competition khel tura in petling chiang to anne achan chu kan soitak angkhan Carabao Cup an champion wangani Manchester City hi tuna an omna te bula hian pangana om chunzom ta sela heta hian season top khar ta sela UEFA coefficient mangin England in team panga Champions League an khel tir theiani chuan City hian season thara Champions League an khel theianga ma se coefficient kaltanga quota an nei bel talawani chuan City hi te bula pangana an ni bok chuan Champions League khel phak lovin Europa League an khelang English Premier League a hian table monglama om team pathum te hi direct a relegate turan niya tuna hian kaithar team tha Ipswich Town Leicester City le Southampton te relegation zone a anom me ka te bula som pasarina Wolverhampton hi som pariat na hian point kwalaya an thawa wangin kaithar team pathum te bok hi an relegate ngei arin om ta hle season kalmek English Premier League a Mohamed Salah hian gol khung tam berin gol somni pasaria khung tling towa ama naiber tu Haaland hian gol somni pakhat khungin Alexander Isakan gol som pakwa khunga Chris Utan gol som pariat Mbemwan gol som panga khung bokin an dota assist lama hian Mohamed Salah hi sangber bokin tum som pasari assist aneya Fulham player poimo Anthony Robinson te Arsenal forward poimo Bukayo Saka le Brentford player tangkai Mikel Damsgaard te hian assist tum som theu an nei to bokani English club ten elna Carabao Cup final match chu khel anita pathini jana final match khela hian Newcastle in Liverpool gol ni Kolkata nein Newcastle hian kumtam tang nuwa champion no moi an choi ani he match hian Newcastle hian bultan thazokin hunti ratangin champion chaka tui hal jok an ni na an lan tira Liverpool aya thathau jok atangin antang rual thaleya Liverpool hi team thazoka ngai nima sela Newcastle hian an ngam leya Liverpool hi tal boi jok an ni Newcastle hian an thorim rale an tan rual that chhor tangkain minisomli pangana golan thok chuaka corner atanga ball kal Denburn chuan tawlutin second half minisom nga panina Alexander Isakan akhung bel boka Newcastle na goal an khung dang ero offside awangin pomsak anilo thung Liverpool hian sinhi faya an nufual nuwa ris lain an defender te an la chuak thena forward player dalu tamin an game ero akan phalu tuk lova ma se Harvey Elliott an dalu nuwa Liverpool game anung chhove leya minute somkwa palina ben satanga an dalu vek Federico Chiesa mangin goal an khung zui he goal hi VAR a check ani nuwa gola pomania Chiesa hi offside lo chia chiani Liverpool hian goal khatan nei nuwa be se nei sangjui le ma sela hunin dai talovin Newcastle hi an tangtlang theya goal ni goal khatin Liverpool laka hian an chaka Carabao Cup champion no moi an club chanchina avai khatnan an choita ani Newcastle hian kumsang khajakwa somruk pakwa khan
Intercity First Cup an choya khaminu khan champion no moi an choi le tamia lova domestic in elna tual chung in elna bi ka phechuan kumsang khat zakwa somnga panga a FA Cup no moi an choi kha domestic in elna no moi an choi nun berania chuwangin kumsom sari chunga domestic champion no moi an choi le masak ber ani hein elna Carabao Cup a hian Newcastle an ne tak Liverpool hi champion ngun ber niin tumsom an champion towa tumnga runner up niin final a po hian an tlom tam ta hle Manchester City champion ngun ber da tu niin tumriat an champion a Manchester United tumruk champion in dotin Chelsea le Aston Villa tumnga veve an champion towa Tottenham le Nottingham Forest tumli veve champion to in Leicester City tumthum an champion a Arsenal Norwich City Birmingham City Wolverhampton te tumni thau champion to in West Brom Borough Newcastle Queen's Park Rangers Leeds United Stoke City Luton Town Sheffield Wednesday Swindon Town Oxford United le Blackburn Rovers baka Swansea City te tum khat theu an champion to boka aba club dang hein elna hian an la champion mi lavani Liverpool hi tun haya an nufual na sa leya an game achia an result po achia tun haya champion no moi pathum lai choi theidin huna ding ni chungin champion no moi pakha chau choi theidin huna an dinga kumin kumtir lama phei khachuan champion no moi pali lai choi theidin huna an la dinga tuna ero pakha chau choi theidin huna an tla niam ta ani Arne Slot Liverpool head coach thar hian a season khatna re cha hian mangin English Premier League champion no moi a choi pui ngei arin amawangin season a mang chia ti tur chuan ni lo mai theya ma se ani hi season tirlama team akai roi angkha chuan faklo tlak ani talo ni in alanga Arne Slot hian season tirlama kha chuan main management a thiamin an khel po anget leya ma se arei til tiala an team an chaklo ve til tiala an result baka an team gameplay po faknai na tlem til tiala an din mun po aniam ve ta shet abigin Arne Slot hian main management lama hian ahun tir lama ati thatte lul nen tun hai lama hian ati tha lei thei lova ati fu lei thei lovani UEFA Champions League a PSG laga game ta flu tukan khela minisum ko chung ha na pa an talba ka extra time minisum thum an khel bela penalty shoot out pressure zong an paltlang vek bok chu thole ni liam ta zan mai kha ni ya nilai ni ninga ni zirtom ni le inrin ni Carabao Cup final khel ma in nili chawatla a ma se Slot hian PSG laka bulatan tir chhor theya damjinga halo ber tura ngai thei goalkeeper Alisson Becker ber kher athla ka hei hi atisual ti theiani Liverpool an zuaya an game atang at theilova phurna neilo angmai in an tha athau tok lova Liverpool game a khan champion no moi choi dua tui halna tak mu tu raum lova Newcastle lama ero tlom tum bau launa champion no moi choi dua tui halna tak mu thein aum thungani khel chejok Liverpool hi an attacking player chet baka tu lova folte ball ken reilu tuka wanga Newcastle lamina an lak sakle anti boy man atam le bok Slotian English footballer a season chonhulam hi atak rama a mel thiat voi khatna ani boka ati fu tok lo soitura om tanual mai English footballer an game taf lu tukina shin Champions League a ngong anei lentel ziate a trafia to tura ngayania Carabao Cup a po English football harsat zia le Janmar angai zia a trafia thar ngei tura ngayani ma se he Liverpool team hi tun haya tlaniamin an result thalei theilo ma sela an clubina Champions League aya an dunia soithin English Premier League no moi ero an choi ngei arin oma point som pani laya an san fala wangin an din mun a thalle chu wangin Arne Slot tan po season khatna mani team din lanimia lo kai hroi chung le ngal chuan English Premier League no moi an choi ani ngat chuan season thatak ti tur ani thau o me Arne Slot hian aduang takin Liverpool a hian team din ta sela eng ang level ange an omang ti te po hi mu achak omzual ta le maya Jurgen Klopp a team din sa ringin tun hi an thlenga nia chu wangin ama tan po chuan lam lian tak om ve the chu ka team din alani lawa mi team din sa ka kai hroi ni ti lai hi ania ama ero chu hei hi chuan lam atling lawani achan chu nipui transfer de thachik transfer apal tlang towa player lak lu theina rem chang ne ma sela ala lu du miau lawa chu wangin ama thutluk na ania heting kara hian tun naya fak a hlo thei meu lawa ma se soitak angkhan English Premier League lamai ero champion tura din mun thabera anding reng thawani transfer lam hoita ila
Chelsea hian an midfield thuam chak an tuma chumi atan chuan Portugal under 21 player poimo Dario Esugo midfielder hmuhnam chho tak hi palmak te doi som pariat point panga in an la lut dona amanatan po hian a khelmek na club Sporting le Chelsea te hi anin rem towa ani hian lo nin tuna hian Las Palmas ta na khelmek ani kumsom ni mi hi Chelsea hian kumsari dai contract an zia pui dona chuta chon po sei theina turin thu an thlung tel cheu don bok medical test sapal tlanga mimal thila in remna Chelsea nen an siam thei bok ani chuan Esugo hian Chelsea tan contract azia kanga Blue Sian official in an player ni turin an la lu thei don ani tuna hian transfer kongka honla ni lo ma sela club sang te hian player an shal phal le an shal du te hi an lo zuar lok theya an mani le du tu club tenen po in remna an lo siam lok theya chutinga engkim ti fel ngai te anti fel vekani chuan transfer kongka hon huna official takin anin la lut ngal thei dona player po club thara a impulut ngal thei don ani chutiang tur chuan Chelsea hian Esugo hi tuna hian andor felmek ani Blue Sian kumsom pasari mi Sporting tana khelmek Giovanni Quenda po palmak te doi somli senin huamin in remna an nei fel pui towa Chelsea hian club malam hunatan team an din le mek ani transfer thule ngai thak chhun zom ta ila Fichaje sintar langin Manchester United chuan Brazil forward Barca tana khel thra kumsom ni pariat mi Rafinha hi pound makte doi somnga pariat point pakwa the chuakin laklu antum Football Insider in tar langin Manchester City chuan Real Madrid atangin France midfielder kumsom ni pani mi Eduardo Camavinga laklu antuma ma se Real Madrid hian Camavinga manatan pound makte doi somsari tal an phut thungani Football Insider vek in tar langin Arsenal le Chelsea te chuan Liverpool elpuin Inter Milan atangin French striker Marcus Thuram kumsom ni pasari mi laklu antum velea Marcus Thuram hian release clause na yin pound makte doi somsari pakhat ania hetiang zat sum hi English club te hian an the chuang ngam don MT ero riat alani lo thung TBR Football in tar langin Tottenham chuan Inter Miami atangin American midfielder thangdong kumsom ni mi Benjamin Cremasi an be sei meka Premier League club dangte point Cremasi hi an enthame kani Football League World in tar Londonin AC Milan chuan scout tirin Burnley defender kumsom ni pani mi Maxime Esteve an be sei meka Everton le West Ham te point French player thangduang hi an be sei mek ani TBR Football in tar langin Arsenal chuan Ajax atangin Dutch defender thangduang kumsom pokomi Jorel Hato chu an be sei thar velea Liverpool nena soizom hi Arsenal hin an chu pui don ni na langa Gunnar Chen an defender tangkai Lewis Kelly elpuyatan laklu ngei antum team talk in tar langin Newcastle chuan an Swedish striker Alexander Isak hi an chel zauta lawa club lian zok laka an chana ni chuan Ipswich atangin English forward kumsom ni pani mi Liam Delap laklu antum dona ani emo Sporting atangin kumsom ni parung mi Swedish striker Victor Gyökeres emo hi laklu antum dona ni Alexander Isak hi Liverpool in an be sei mek ti tarlan ania ama po hian Liverpool tan khel achak thu alo soi to ani ESPN in tar langin USA player poimo Chelsea player thin ni bok Christian Pulisic kumsom ni paruk mi chuwa khelmek na AC Milan in contract tharje puyan tum mek Talk Sport in tar langin Napoli striker tuna Turkish club Galatasaray lo na khelmek Victor Osimhen kumsom ni paruk mi chuan season tharap English Premier League kheladua hei hi anram Nigeria a khel pui thin William Chus ekong hna alo soya chuwangin Osimhen hi English club te poi nasazoka an be sei arin omani ole khadi chin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se